Ćao svima, danas radimo jedan unboxing, izvinite ovako, ali šta ne pričam direktno iz klipa, nego samo sam unboxao pa sam mutirao pa sam stavio neki music u pozadini. Pa idemo da pogledamo šta piše iza. Ima da može da menja boje, single shot, 2 shot i 3 shota. Tu nešto da skine, prskanijem gdje se ne razumijem toliko mnogo. Idemo tu, piše neke informacije, pa koga interesira da će posjetite link u deskripciju, stavit ću. Evo kako izgleda miš, lijepo izgleda iz sve strane. Ona posebno kada vidite kad ću da uključim. Pa ajmo sada malo pogledamo iz prednje strane gdje su klikove gumena i возможно da ne se poti ruka. Isto tako kabelčić je pleten, znači nije ono kabel nego je pleten, što je zaista dobro i kvalitetno. Isto tako USB konektor nije podvlačen, kao što vidite kako izgleda. Ajmo malo da vidimo sada kako izgleda upaljen, vidite lijepo izgleda. Može da menja boje, zeleno, crveno i žuto, zaista je lijep. Isto tamo iza pulsira, sada će da vidite, stvarno jako sveti. Šta da pričam još, za to cenovnog ranka je stvarno dobar, ima 4000 dpi, pa ajmo malo uživati slike. Ćao. This is Houston. Say again, please.